Imana ishimwe cyane. Amazina nitwa Rujogoti Pacifique, tuye mu gihugu cy'u Burundi, korera umurimo w'Imana mu itorero Karumeli. Imana ishimwe cyane. Batwigisha ijambo rikomeye ryo kwizera. Nagumye ntekereza ijambo tuze kuganira kicinjira muno. Natekereje ijambo rivuga ngo gukora neza. Dukore neza. Imana ishimwe cyane. Dukore neza. Kandi umaze kutwigisha atubwiye hejuru yo kwizera. Bibiliya ijambo ry'Imana rikatubwira ngo kwizera kudafite imirimo kuba kugize gute, kuba gupfuye. Bishaka kuvuga ngo nimba kwizera kwacu tugukomeza, nitugire imirimo rero dukore neza. Imana ishimwe. Muri iki kinyejana tugezemo, abakora neza ni bake, ariko kandi twige gukora neza mu murimo w'Imana. Ijambo ry'Imana reza rivuga ngo twere imbuto nziza hagati y'abatazi Kristo. Abo nuberera imbuto nziza uzabazana kuri Yesu. Kandi nta kindi gisaba kugira ngo umuntu mwumvise Imana cyangwa mwumvise ko Yesu yitanze ku bwacu, nuko ugira ibikorwa byiza, nuko ukora neza. Birasaba ko muri uyu murimo w'Imana dukora neza gusa. Imana ishimwe cyane. Dusome ijambo ry'Imana, turaza gusirimba. Benshi bamenyereye ko zadusirimba, ariko turasirimba kubera mu wundi mwanya dufite andi materaniro andi masaha ari imbere. Rero birasaba ko dukora umwanya Imana iduheza, hanyuma dusenge kugira ngo tituze gukereza ayo materaniro nayo. Turebere hamwe urwandiko Paulo yandikiye Abiroma ibice 2 umurongo wa 6. Urwandiko Paulo yandikiye Abiroma ibice 2 umurongo wa 6 n'uwa 7. Turongera tuze gusoma mu gitabo cya Esteri ibice 2 n'umurongo wa 10. Urwandiko Paulo yandikiye Abiroma ibice 2 n'umurongo wa 6. Aravuga ngo nkuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora neza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Amen. Twumvikane aka kantu. Abashaka ubwiza ni icyambere, cya kabiri n'icyubahiro, icya gatatu no kudapfa babishakishe gukora neza badacogora. Imana ihimbazwe cyane. Kuko Imana izitura umuntu ibikwiranye n'ivyo yakoze. Imana izitura umuntu ibikwiranye n'ivyo yagize gute, yakoze. Areka Imana ishimwe cyane. Igitabo cya Esteri ibice 2 n'umurongo wa 10. Kandi Esteri ntabwo yari yarigeze avuga bene wabo cyangwa ubwoko bwe, kuko Moridekayi yari yaramwihanangirije kutabivuga. Kandi Moridekayi yajaga agendagenda imbere y'urugo rw'inzu y'abagore kugira ngo amenye ko Esteri ameze nuko yaba. Imana ishimwe cyane. Bwira ukwegereye ngo ukore neza. Ukore neza. Kuko Imana izitura umuntu ibikwiranye n'ivyo yakoze. Imana izokwitura bivanye n'ivyo uhawe ukora.
nimba uhawe ukora neza Imana izakwitura, kandi nimba uhawe ukora nabi Imana izakwitura. Bwana sifiwe sana. Imana izitura umuntu ibikwiranye n'imirimo ahakora muri iki gihe. Imana izitura ibikwiranye n'imirimo uhawe ukora. Nimba uhawe ukora myiza, nimba uhawe ukora mibi, Imana izakwitura, kandi harageza aho Imana ikwitura. Bwana sifiwe sana. Aravuga ngo abashaka ubwiza mwese mukeneye kuba beza. Hari ukenera kuba mubi, hari ushaka ko bavuga ko ari mubi. Nimba mushaka kuba beza, ubu hariho abantu bari mu gushakisha ubwiza. Nukuri twaratandukanye muri Kongo irabura ariko ino kabizobe siko. Kandi bene uwo ngo iyi minsi imaze kugenda neza neza kubera ko ari ubwiza bwo kwishakira. Azaba inyonjo, azaba imyonza, akagira amabara, ntaba inzobe, ntiyirabure, akaba nyine uko kuntu, akabaho hantu. Ubwo ni ubwiza bwo kwishakira. Ariko nimba ushaka kuba mwiza, ube mwiza mwisi, ube mwiza no mu ijuru, kandi Imana ikwemera, kandi abantu bakwemera, kora neza gusa. Kora neza. Uku ni akantu gatoya kisha abantu. Igituma abantu bataba beza, igituma abantu bavuga ngo ni babi, ni ukudakora neza gusa. Imana icyubahiro. Atukuze baba mirembe. Ayimidiwe Jehova chiye. Imana izitura umuntu, Imana izitura umuntu ibikwiranye n'ivyo ukora. Nimba ukora byiza, ayo makuru yamenye, Imana ifite ko kwitura. Kandi nimba ukora bibi naho, Imana ifite ko kwitura. Bwana sifiwe sana. Kandi ushaka kuba mwiza, ushaka kuba mwiza imbere y'abantu, ushaka kuba mwiza mu itorero, ushaka kuba mwiza mu gihugu utuyemo, kora neza gusa. Abashaka icyubahiro, ubu icyubahiro kimaze abantu. Icyubahiro cyewo kimaze abantu. Abantu basigaye bakunda icyubahiro. Nimba ushaka kugira icyubahiro, nimba ushaka ko abantu bakuba, na Yesu yaciye bugufi. Yesu ngo yaraje asiga ubwiza mu ijuru, kandi ngo ubwo bwiza asize mu ijuru, ariko uzi ijuru hatarimo amatatizo. Ijuru nta ndwara zari ziri, ijuru nta kirize yaraba. Yesu yari yicaye ari kumwe na se, ariko ngo yemera kubisiga. Kandi ngo aravuga ngo reka ngende ncungura uriya muntu, ndebe ko no mwinjiza mu mugwi. Mu Kirundo azavuga mu ndebe ko no mwinjiza muri groupe y'abana b'Imana. Yari ko ashakisha we nanje. Kandi ngo aravuga ngo reka ndebe n'imbata nayo yagize ibibazo, ndebe ko nayo yegeze imbere y'Imana, aca bugufi. Nimba ushaka kugira icyubahiro, kora neza numaruke bugufi, Imana izakuzamura. Imana ishimwe cyane. Nimba ushaka kugira icyubahiro, nimba ushaka guhabwa intebe, nimba ushaka gukorera Imana kugira ngo Imana ikuzamure, nuko ukora neza. Icya gatatu ngo abashaka kudapfa. Hari abakeneye gupfa ubu nyine, hari ukeneye gupfa ubu nyine. Munsubize kubera ni ijambo ry'Imana. Nta ukeneye gupfa ubu nyine, muracyakeneye kuguma ino ku isi. Twese Imana ishubahira. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakishe gukora ibyiza badakora. Uko nukuri kwijambo ry'Imana yaje. Nimba ushaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, ngo ubishakishe gukora ibyiza udacogora. Kandi ngo iyo Mana abantu benshi, abakristo benshi ubunyine bizwe no gucogora. Batubwiye ngo abakera ngo icyatumaga bizera ngo nuko babirangizaga biri kuri, ariko ngo bakabyigiza hafi. Bwana sifiwe sana. Inoki Imana ngo yaramwitegereje iramureba, ngo basanga ngo atuye mu isi, ngo kandi aba no mu ijuru. Mu gitondo bavuka mu ijuru ngo bakabona Inoki ari kubera imirimo myiza gusa no gukora neza. Bira nimugoroba ngo bakabona ari mu ijuru. Baravuga ngo si umugabo azotura ahantu habiri. Iyo
turi mu bushake bw'Imana no gukora neza tuza dutura mu isi dutuye mu ijuru. Kandi abakristo ntibapfa, abakristo barasinzira. Bwana sifiwe sana. Twebwe niba dukora neza, nimukora neza, ntabwo muzapfa, muzasinzira. Kandi umukristo ijuru suko arishakisha, ahubwo arituyemo. Nuko ideplasa gusa. Bwana sifiwe sana. Niba ushaka kudapfa, niba ushaka kudapfa nabi, niba ushaka kutopfa ngo wibagirane, kora neza. Bwana sifiwe sana. Ijoro rimwe Moridekayi ngo ari hariya ku irembo, biri jambo ry'Imana reza rivuga ngo umunsi umwe yumva ngo abagabo babiri bashaka kugira nabi, ngo bari bacunze amarembo abiri, Gitani na Tereshi. Abo bagabo ngo bumva ko bavugana, bararagana, baravuga ngo uyu munsi mu ijoro Hasuwerusi tugomba kumukuraho. Ngo bapanga kudeta, yumva kudeta yabaye, ngo yumva ko atokwicara, ngo arirukana amakuru vuba, ahuruka ku mwanya, ngo aratuma aravuga ngo mubwire umwami ko hari abagabo babiri bashaka kumwica. Kandi ngo babiperereje, bazitegereje neza, basanga abo bagabo nyine koko bari bashaka kumukura ku ntebe. Ngo baravyandika. Iyo ukoze neza bizavyandikwa, kandi iyo ukoze nabi naho birandikwa. Hari igitabo cyo kwandika imirimo y'umuntu, hari igitabo cyo kwandika imirimo ukora. Tumupe Bwana utukufu. Bwana sifiwe sana. Ngo baravyandika mu gitabo. Umunsi umwe ngo Satani tekereza kumugirira nabi, yinjira muri Hamani. Ngo Hamani yaturukaga ku irembo, ngo yaturuka hariya ku irembo, akavuga ngo mwese abazamu muza muryama hasi, ngo bakamuramya. Aravuga ngo jewe namenyereye kuramya Imana yonyine, ariko ngo icyubahiro sinogiha umuntu. Ngo amwitegereje acura umugambi wo kuvuga ngo iminsi 40 umuyuda wese azarimburwa. Ngo birandikwa, umwami akubitaho igikumi, aravuga ngo umuyuda umunsi wa 40 azopfa. Inzandiko ziragenda bacyaza imipanga, ariko ntibari bazi umugambi w'Imana. Hari igihe dukora neza imirimo yacu ikatubera urukingo rw'urupfu. Bwana sifiwe sana. Hari igihe dukora neza, wakora neza gutya umurimo mwiza wawe ugatuma udapfa. Atuma ngo kuri Esther, aramubwira ngo Esther we wiyirize ubusa, ngo nanje ngo ndabigenza gutyo. Aramubwira ngo dusenge Imana yonyine, ngo ngiye kwirengagiza itegeko ry'umwana, ngo nimba azanica, ngo azanica. Kuko ngo umwami wa Seruse yicaraga ngo afite inkoni y'izahabu, kandi ngo iyo nkoni yo yayigutungaga yakubwiraga ngo urakiza. Iyo atayitoraga ntabwo wari ubukiza, wari uwo kwicwa. Ariko ngo yaturutse hari kubera imbaraga z'amasengesho, kubera gukora neza. Ngo aramubwira ngo ese mwamikazi uhurusa wifuza iki? Ngo yamumubwira ngo nimba ari igihugu ndagisaturamo kabiri, ngo heza gake kamugatwara. Imirimo myiza nk'urukingo rw'urupfu. Gukora neza. Bwana sifiwe sana. Iryo joro rero ngo umwami abura ibitotsi, ngo atekereza abura ibitotsi, aravuga ngo ese niki gitumye mbuza ibitotsi? Ariko ngo bashakisha mu gitabo cy'ubucurabwenge, bashakisha mu ijambo ritoya gusa, ngo basanga Moridekayi yareza abagabo babiri, ngo bashakaga kwica umwana. Aravuga ngo ese uwo nguwo hari icyo mwamukoreye? Uwo hari ijambo na rimwe mwamukoreye? Hari igihembo mwamuhaye? Baravuga ngo nta gihembo na kimwe twigeze tumuha, na kimwe, nta na kimwe. Ariko mu gatondo kare kubera yari yarakoze neza, kubera yari yagize neza, ngo yuriye ku ifarashi, yambara ngo ipete, kandi ngo yambara imyambaro y'ubwami. Ngo Hamani agenda aririmba avuga ngo umwami akunda, ngo kuko azamugirira. Iyo twakoze neza hari igihe kimwe ibibazo tubyicaraho, kandi akaba arizo bigenda biririmba mu makariki, amatatizo akagenda aririmba mu makariki, akavuga ngo nguyu umwami akunda nuko azamera. Hari igihe kimwe ibibazo biza bitubera amafarashi. Wese Imana icyubahiro. Bwana sifiwe sana. Hari igihe kimwe tuzatwicara kuba twarakoze neza, nimba warakoze neza tucogore. Bwana sifiwe sana. Icisha abakristo bunyi nugucogora.
baracogoye basigaye bagenda baje imbere bagaruka. Akaje imbere mu gitondo nimugoroba agasubira inyuma, mu gitondo akaje imbere nimugoroba agasubira inyuma. Birasaba ko dukora imirimo myiza kugira ngo itubere urukingo rw'urupfu, kandi iyo mirimo myiza izatugira mwiza, iduhe icyubahiro, iduhe no kudapfa. Bwana sifiwe sana. Nimba ukorera Imana, nimba uri mu mugambi w'Imana wo gukorera Imana, kora neza, Imana izaguha ubwiza, iguhe icyubahiro kandi iguheze kudapfa. Bwana sifiwe sana. Uku kwezi nagiriye umugisha ukomeye cyane, uku kwezi kwa gatandatu nungustemwe ibintu bigera nko kuri 6 cyangwa 2 muri uku kwezi kwa gatandatu. Bwana sifiwe sana. Nasanze ari ukwezi kwitwa ngo uguhiriwe n'umwana. Bwana sifiwe sana. Kubera ko abahiriwe, urya munsi Maria agiye guhura na Elizabeth, yaramubwiye ngo urahiriwe mu bagore bose, kandi ngo uhiriwe n'umwana. Ngo kubera ko ngo ese aravuga ngo ese ndinde kugira ngo ndamutse nyina w'umwami ugendereye. Bwana sifiwe sana. Aramubwira ngo yewe imbuto iri mu nda yawe ifite umugisha ukomeye kandi ngo urahiriwe. Aravuga ngo nanje ndinde kugira ngo nyina w'umwami agenderere. Birasaba ko dukora neza kugira ngo uku kwezi kubuko gukora neza. Nimba hari icyo wakoze nabi, uku kwezi nimukore neza. Yego tugiye gukora neza. Bwana sifiwe sana. Tugiye gukora neza, tuve hano dukoze neza, ejo tuzokore neza. Ntabwo tuzabwirana nabi, dukore neza. Dushaka kuba beza, ni dukore neza. Dushaka icyubahiro, kandi icyubahiro numvishe bushize bavuga ko hariho umuntu nyine wari ukeneye ngo aravangwa amatitire yose arahetse ngo bamusengere kuba amakerubi, kandi amakerubi atuye mu ijuru. Ko murumva icyo cyubahiro? Ngo none ngo bansengere kuba amakerubi. Nta makerubi gatuye mu isi, amakerubi atuye mu ijuru. Ariko niba dushaka icyubahiro, umunsi umwe mu gitondo kare kare, Hamani wari kwirembo ry'ubwari, Hamani wari utuyiriya kwirembo, ngo abona baramubwiye ngo nibagende bamwambike kositimu. Mordekai ngo baramubwira ngo nibagende bamwambike, kandi ngo bamwicaza ku ifarashi y'ubwami. Icyubahiro atarafite aragihabwa, ahabwa ikashi. Birasaba ko dukora neza kugira ngo imirimo yacu tuvugire, kandi iyo mirimo ni izaduheza icyubahiro. Birasaba ko dukora neza kugira ngo imirimo yacu izatwereke kuba beza. Niki gituma abo duturanye n'abapagani batazi Imana tutaberera imbuto? Niki gituma uwo muturanye utazi Imana atagukuraho imbuto nziza? Nuko udakora neza, nuko udakora neza. Bavandimwe umva mbabwire, nimba mushaka kuba mwisi mufite amahoro, nimukore neza n'ukuri. Nimba ushaka kugirirwa neza n'Imana muri uku kwezi, kora neza. Nimba hari uwakugiriye nabi, tanga imbabazi na Yesu yarazitanze. Bwana sifiwe sana. Yesu yarazitanze. Aravuga ngo nabo naje gushaka, kandi bari ko bamugirira nabi bishoboka, bamukubise n'inkoni nyinshi, ariko aravuga ngo mbahaye imbabazi kuko amahoro, ngo jewe ntanga amahoro ayabisi batotanga. Uwizera Imana ntabwo ashobora gukena, uwizera Imana ntabwo ashobora kubura amahoro. Ariko kubera twamenye Yesu kandi ari we twakurikiye, tugakora neza imirimo yacu, izaduhera urukingo rw'urupfu. Haguruka papa, ngiye kuja gusirimba. Bwana sifiwe sana. Tabita usomye hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Tabita Doruka. Bwana sifiwe sana. Yari kwa sona, utekereze gusona, ngo arasona, kandi ngo yakoraga imirimo yo mwibanga. Ubu nyine abantu benshi imirimo yabo bari mu gukena ngo nimba ufashije umuntu, nimba ari wowe unamwishurira inzu, nimba ari wowe wamuguriye n'ikoti, ukabitangaza ukabyandika, ukanabibwira n'abandi. Ntibisaba ko imirimo yacu tuyikora kugira ngo twe tuyitangaze. Nimureke imirimo izayivugira. Imirimo igira amaguru, igira amaboko, kandi igira akanwa izivuga.
iyo ngiyo yonyine izokuvugira. Ariko igihe cyo kuvuga ngo igihe cyose Tabita yakoze, igihe cyose Dorcas yakoze, ngo yakoze mu ibanga kandi afashe imfubyi n'abapfakazi, ngo abagirira neza bishoboka. Gitondo kimwe Satani ntishimira imirimo yiwe myiza, iramwica arapfa. Nukuri Bibiliya ivuga ngo yarapfuye arapfa. Baramubika barandika ngo Dorcas yapfuye. Ariko ngo batuma Petero, baramubwira ngo ngwino turakwinginze, ngo hari bugufi bw'iyo. Baramubwira ngo turakwinginze ngwino, ngo ashike, ngo yitegereza abamama, arebe ukuntu barize, arebe imfubyi ukuntu ziri. Aravuga ngo man, kubera imirimo y'uyu mubyeyi ntabwo yogenda. Ngo bazunguza ngo dutambara twabo yabasoneye, abandi ngo bazunguza imyenda yababoheye. Baravuga ngo ibi ngo ntivyokunda. Ijuru ngo rirangiza manifestation, ijuru ngo ribona abapfakazi n'imfubyi ngo ziyazirira zikavuga ngo uyu mubyeyi ntiyogenda. Ijuru riravuga ngo dutura dutwara benshi, ariko uyu ntabwo twamujana kubera imirimo yiwe. Gira ukagira ngo kora neza we, kora neza, nimukore neza n'ukuri, nimukore neza ye. Bana sifuye sana, nidukore neza. Abapfakazi baravuga ngo Tabita ntiyogenda. Ntabwo yogenda. Petero ngo azitegereze. Petero azitegereje gutya, aravuga ngo mwana data we, ngo ndakwinginze, ngo basha kunyumva, ngo yika hasi. Aravuga ngo Tabita, ngo arabyuka, yongera kandi kuba muzima. Ngo imirimo yiwe yamiba urukingo rw'urupfu, ntiyaba gipfuye kubera gusa gukora neza. Tekereza, dukurure kano kandi mugahabwe. Tekereza gusona kugatuma udapfa. Gusona atukuze baba mirere. Nimba dushaka kuja mu ijuru, nidukore neza kandi dukore bucece. Ntibisaba ko dutangaza amakuru, ntidusaba ko tumenyesha abantu abo dufasha, ntidusaba ko dukora ibitangaza ngo tubishyire ku WhatsApp, ntibisaba ko ku stati yacu haje ibikorwa byacu, ntibisaba ko nimba ufashije umuntu ubitangaza. Cece kimirimo ikubera urukingo rw'urupfu. Bwana sifuye sana. Nimba hari ubufasha, nta mpamvu yo gutangaza ayo makuru. Ijuru rirabizi kandi biranditswe, kandi hari umunsi bizakubera byiza. Bwana sifuye sana. Hari akantu nigeze gukora, ndafasha nyine abantu nk'abangahe, bishyira kuri stati, hanyandikira undi muntu, umukozi w'Imana w'umutarani. Harambwira ngo iki gihe tugezemo, ngo si icyo gutangaza ku stati ko twafashije abantu. Ngo ukuboko kw'iburyo nimba gukora, uk'uyumoso ntikumenya amakuru. Birasaba ko nimba tuhatuja mu ijuru dukora ducecetse. Kandi iyo mirimo ngo izigenda ivumera, iyo izihinda igahinda mu gihugu, iyo ngo izigenda ivuga yonyine. Umuntu yicara ngo akavuga ngo nakaruko yangiye. Barasifuye sana. Atukuze baba mire. Yobu ngo yaricaye aravuga ngo man, ndagusaba ngo uze tuburane, uze tube kababurana boke. Imana iramubwira uze tuburane. Aravuga ngo nukuri, ngo muri iki gihugu cyawuze, ngo nta mugabo waraye amata. Yobu ngo ntayamuhaye. Aravuga ngo muri iki gihugu ngo nta mukene n'umwe wigeze usinzira, ngo asinzire arari inzara, ntamuhaye icyo kurya. Aravuga ngo muri iki gihugu ngo ntawe twahuye ukenya, ngo ndeke kumufasha mfite Yobu, ngo ndi umugabo w'igihano. Ariko Imana ije kumubwira, iramubwira ngo Yobu we, ngo jewe sinza ndeba akabana. Iramubwira ngo mvakubwire yo, ngo sigihe ijuru naridendetse, ngo nisi nkayikubita hasi, ngo sishireho inkingi, ngo wari uri. Aravuga ngo sigihe ntambikisha umuseke, ngo nkawutambisa umuseke mu gitondo kare kare, uburi hehe yo. Ngo se ngo nyina w'inkuba, tuwezi marecho wayo. Barasufasa. Ngo se nyina w'inkuba, ngo se nyina w'inkuba, ngo atuye he yo. Mwari mwumva inkuba imwe yakubise, inkuba imwe yakubise. Nabonye aho ikubita inka 10 irazigerekeranya kuko kuinkwi ifata inka ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, kandi inka igafata ikaba yidendeka ku yindi. Inka ziragenda neza ziba 10, inkuba imwe
tekereza rero nyina w'inkuba aravuga ngo se uzaho inkuba zituye, uza ahantu mu mfuko zituye, ni ukuvuga ngo ni mu gaposhe kamwe zituye, yorekura akarabuzo kamwe gusa mwese mugasinzira igasubira ikabavyutse. Iyo baravuga ngo iyo ma ngo narakumvishije amatwi yanjye, ngo ariko ndakwiboneye. Aravuga ngo mwana, ngo ndabizi ngo wewe, aravuga ngo uyu mubiri wanje noneho ngo yamayiga, aravuga ngo uyu mubiri wanje ngo ndabizi ko numara kubora ngo nzakwirebera, ngo amaso yanje atarayundi. Aravuga ngo mfite ibyiringiro neza ngo yuko umucunguzi wanje ariho, ngo kandi amaherezo ngo azahagarara ha kwisi. Duheze Imana icyubahiro. Atukuze baba mirere, nimureke dukore neza, dukore neza bavandi, ukorere neza mu muryango wanyu, ukorere neza itorero, ukorere neza abo muturanye. Nimba ushaka kuba mwiza, abitukuza mwishina Afrika. Yesu araje. Ibaze Yesu yarakuremye akakurema wirabura, ariko natibuka agatibuka ninjoro agasanga uri inzobe, iryo joro ntajye uzayishira, mbingu ya nani utayingiye. Bwana sifiwe sana. Ariko nimba ushaka kuba mwiza, Bwana sifiwe sana, nimba ushaka kuba mwiza, hariya mu ndirimbo za Salomo uriya mukobwa ngo bamaze kumugerageza cyane yaravuze ngo ndirabura, ngo ariko ndi mwiza. Bwana sifiwe sana. Ngo kandi ngo umukuzi wanje nakunze, ngo ndamuzi na waransi. Bwana sifiwe sana. Aravuga ngo kakarungu, ngo niko umukuzi wanje ameze mu bahungu. Bwana sifiwe sana. Niko yaruko amurata, ngo kuko izuba ryari ryaramukubise, izuba ngo riramukubita cyane. Arababwira ngo bene data, nubwo munkubita, nubwo mungira gute, ndirabura ariko ndi mwiza. Nimba dukora neza turi beza, uko usa kose nugira imirimo myiza izakugaragaza uri mwiza. Kandi nta wagukoreye neza wovuga nabi. Hari uwagufashe wari wavuga nabi. Habe n'abagabo bakera barirahiraga akavuga ngo yampayinga nyanaka, kubera gusa ko yamugiriye neza akamwirahira. Tumwagaza mubibona nubu hariho abakikirahira abandi akavuga ngo yampayinga nyanaka, kubera ko umuntu wakugiriye neza akagufasha, umuntu wakwitayeho, umuntu wakubayeho mu bibazo bikomeye, ntabwo muvuga nabi. Bishaka kuvuga ko nimba ushaka kuba mwiza ku bandi, gira imirimo myiza, gira ibikorwa byiza. Bwana sifiwe sana. Nimba dushaka rero n'icyubahiro, nimba dushaka kugira icyubahiro, Bwana sifiwe sana. Dore hano iyo uraha, murabona ino esikariye, iyo uri hano kuri ino esikariye ukamanuka mu bikorwa byose ukora, iyo utangiriye aha hasi ukiga guca bugufi, Imana izi kuzamura, Imana ikakuzamura. Bishaka kuvuga ko ngo watangiriye hasi mu guca bugufi, Imana igenda imuzamura mu ntera muzindi. Ariko watangiriye hejuru akiha icyubahiro, ngo Imana igenda imumanura. Izi kumanura yaruhika kugeza hasi, waruhuka ibagirana, ubwiza bwawe bugashira, wamara ugapfa. Birasaba rero nimba twebwe dushaka kuba beza, tugashaka ko nuko Imana ituzamura, tugashaka nuko tudapfa vuba, dukore neza. Bwana sifiwe sana. Reka ducurangire wa murya urangirijeho. Hari uwo warurangirijeho gucya barangije. Hanyuma tugiye kubwira Imana ngo iduhe gukora imirimo myiza, kandi imirimo yacu ari yituvugira. Imirimo ikuvugire mu itorero, abantu baguhamye imirimo myiza. Abo muturanye, abo mukorana mu kazi baguhamye imirimo myiza. Abo mukorana ubucuruzi baguhamye imirimo myiza. Bwana sifiwe sana. Abo mukorana muri kampani, abo mukorana mu gikorwa cyose baguhamye imirimo myiza. Iyo izotuma uba mwiza, izoguha icyubahiro, izaguha kudapfa. Ducurangire.
imirimo yacu ibavugire, imirimo yacu ibashe gukora. Mwami Yesu turagushima, uzi imbaraga n'urukundo no kunesha, uri igisubizo cy'ibibazo byacu Mana. Ni wowe utanga imbaraga, ni wowe utanga umutima. Ubwoko bwawe muri iki gihe turasaba ko bakora neza Mana, turasaba ko utiza imirimo byiza kugira ngo ibiruke ingorwa rupfu. Turasaba ko Mwami Yesu ibikorwa biba byiza kugira ngo icyubahiro kibe cyabo. Mahanga yose katurate gukomera kwawe Mana, wuzuye imbaraga, wuzuye urukundo, wuzuye kunesha. Ni wowe twiringiye, ni wowe twizeye. Andirasi Perari denitana elo bizasyo denisoki sala akiria Pandalale denisaferi ekrosh Shanja mandani yako seki sala akiri. Maragasi sumafsos arizo zibasha gutanga imbaraga zo gukora neza. Migambi y'umanzi zitsindwe, kamere zitsindwe, hangira iwe Perari tani samperi ekro Hankro de medalari samperi denistrosh. Urabikwiriye ntawuhanye nawe Mana, uzi imbaraga n'urukundo no kunesha. Kamahoro yawe aganze kuko ari we wayadusigiye. Buri wese ashime kugira neza kwawe, uhimbaza urabikwiriye ntawuhanye nawe, mu izina rya Yesu Nazareti, amen. Mana ibaheze umugisha. Tuzamure ibiganza dore Data ubwiza. Haleluya! Haleluya! Ahimidiwe sana mfano. Abatipeni nga wakeneye gusubira. Murabanza mutanga ifaranga. Tuzamure ibiganza dore Data ubwiza. Ahimidiwe sana mfano. Haleluya! Igihe cyose dutarana hagomba kugira ibintu bihungabana mu isi y'umwijima, kubera kuko twateranye guterana kwera. Bwana sifiwe. Atukuzo. Noneho hakaba itandukaniro ry'abanyedini n'abanyamwuka. Bwana sifiwe. Amen. Amateraniro y'abanyedini nta kintu yohindu, nta kintu yorema. Ariko amateraniro y'abanyamwuka tugomba gutarama akagira ibipfa mu isi y'imyuka, Imana igakomeza guhabwa icyubahiro. Tuzamure ibiganza dore Data ubwiza, twica amapepo kubera kuko twataramiye Imana. Yego. Haleluya! 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 Ahimidiwe sana. Zo milele. Ahimidiwe sana. Amen. Fatile. Twasirimze kujya tugitangira gutya tugiye kwakira umuvuga butumwa. Umwuka ndereka inama yakorewe na kera kandi ifite kongera gukorwa none inama y'abarozi yo kongera guterana natwe twateranye Ibishoboka. ayeze kandi bari bagiye guterana atari Imana ibateranyije tizokunda. Bwana sifiwe sana. Atukuzo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuri kandi bari bafite kwigiramo ibintu bitatu kandi bimwe byoturishije, ariko tugiye kubisambura byose mu izina ya Yesu. kubera ko igihe cyose dutarama Imana dufite ububasha, dufite ububasha bwo kuzimya imiriro igumurana. Amen. Tuzamure ibiganza dore Data ubwiza. Haleluya! 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 Amen. Amen. Ariko bakuwongeraho bukeye. Turaza kongera reka tubanze dutanga icyerekezo. Umwanya w'igitaramo niho ubwifatika. Imana yo mu ijuru iha umugisha abavuga butumwa, kubera kuko ijambo mubashije gutanga ni ijambo ribasha gukiza benshi. Bwana Yesu asifiwe. Rero ni twebwe bifitiye inyungu. Ibo bavuze ijambo ry'Imana, ahasigaye nitubishira mu bikorwa bizatugirira akamaro muri iki gihe.
ndetse n'ikindi gihe kizaza. Bwana Yesu asifiwe. Rero tukiri muri uwo mwuka, reka mpeze umushumba uyu mwanya kugira ngo atuyobore mu mwanya wo gusengera ibyifuzo. Karibu cyane mchungaji. Komera ijambo ry'Imana amashi menshi. Ntabwo ndi busubire mu magambo abavuga butumwa bavuye kuvuga, ariko ndagira ngo tushigikire ivuga butumwa mbere yuko turi busengera ibyifuzo. Siko ko kwisi bavuze amagambo meza kandi nibajijeho nje nayibajijeho, ndibaza sinzi nabo nimba ariko wabyumvise. Tubazanyije mu zukuri turizeye ibyo turimo gucamo, turizeye. Icya kabiri, ninde muntu ushaka ko aba mubi? Azaba n'ubwira ukamubwira ngo wambaye neza, akamubwira ngo merisi, kera ka ijose akamara igondeka. Kubera iki? Ako konyine. None muzukuri kuba mwiza nuko tugira gute? Dukora ibyiza. Tugiye gushigikira ivuga butumwa. Maze iminsi mbitekereza, ejo nabibwiye bene data twari kumwe, ndababwira ifite ikibazo gikomeye cyane, ntabwo ari kuri twese, kijyanye no gukora ibi byose tubiye gukora. Tukabwiriza, tugasirimba, tukaramya cyane, ariko tidukore cyane. None mureke tujye tubijyana byose kugira ngo bigende neza. Kandi uzukora mudaheranwa. Avuze ijambo ubushize igihe nari mu Rwanda mu kwa gatatu, rinkoraho n'ubu naribwiye abantu twari kumwe. Yaravuze ngo amenye inzira ngo iri bunyure nk'umuntu ukeneye amafaranga, ngo yofata amafaranga akagenda akayata muri ya nzira. Bwana asifiwe. Amenye gusa ngo hari umuntu ukeneye amafaranga, ngo yogenda akayata muri iyo nzira, ngo kubera kuko wabahindutse icyimbo cy'Imana mu isi. None rero tugiye gushigikira ivuga butumwa. Bafungura ibiseke, mwabifunguye kare. Fungura ibiseke biraha, ariko n'abari butange bakoresheje M-Pesa ngiriya. None mureke dushigikira ivuga butumwa. Uyu n'umupastori avuye mu Burundi, kandi ndatekereza ko ageze igihe cyo gutaha. Afite umudamu, kandi murabizi abadamu iwacu baza bambara ibitenge, ko tanga igitenge abagize neza. Furakazi nawe azayambara ibitenge n'ifaranga. Allo muri hano naringize kera ngo. None rero mureke dutanga amafaranga, mureke dutanga amafaranga. Abantu bari bwumve ko bari bukore mu gutanga amafaranga, muhaguruke, muhaguruke. Yego, Imana ibamugisha kwera yarahagurutse. Muhaguruke kandi arakoze cyane. N'abandi bahaguruke, turahita tubasengera, hanyuma duhite tuja mu gitaramo. Muhaguruka abantu bari bu. Yego, bandize nanje telefone yanje sinza handi iri hari inyuma kugira ngo tizi yo telefone iraho mayi. Abantu batanze bahabatambuka, muje guhagarara kugira ngo tubasabire umugisha. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo mu gitabo cya Malaki ibice 3 umurongo wa 10 uhereye aho, haravuga ngo mungeragereshe muso mufite mu ntangira, nanje nzabasukaho imigisha mugire gute? Uburaho muyikwisi. Bwana asifiwe. Rero tugiye gukomeza n'ubundi gutanga abatara